Nĩ riboti iria ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnini wa kamishna kaunti-inĩ ya Kiambu Charles Muriithi akiuga njohi ĩrĩa ĩrahithũkirio mũthenya wa ira nĩ ya makĩria ma mũigana wa ciringi 800,000. Muriithi akiuga mwene kĩrugĩro gĩkĩ ũrĩa ũrerĩkana nĩ mũtumia nĩ aretherire mbere ya maabithaa a borithi makinyĩte. Hapa tulipo ni nyumba ya mtu amepata information from reliable sources anatengeza pombe hapa, tukaweza kukuja akavamiwa, lakini mwenyewe amepotea. Indo iria ingĩ ironekanire nĩ hamwe na ibandĩko cia rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA, ithimi cia gĩkĩro kĩa njohi, amwe na katoni cia kambuni cia njohi arĩ nĩ hamwe na Platinum Distillers, Patiala Distillers, Kenya Wine Agencies gatagatĩ kaingĩ. Beni ina mingi ambayo anatengeneza, kuna Kingos, kuna ingine inaitwa Chrome, type mingi, hata maedha naye tuko nayo mitungi kama 5 hivi 6 ambayo tuko nayo hapa, containers mingi sana. Hapa tumekuta tu maidi yake na watoto, tulibidi watu wapitie juu ya gate kwa sababu huyo mama huwa anaenda, tunasikia ni mama na amehamia hapa hivi karibuni. Firigisheni ĩno yũkĩte thutha wa borithi kũhithũkĩria irugĩro ingĩ 5 rĩu endia a njohi njĩtĩkĩrie hamwe na aikari mwena ũyũ magĩcakaya ũgwati ũrĩa ũng'etheire arĩa maragũra njohi ĩno. Na wakitengeneza hii pombe wanasema hii ni sisi tunawauzia. Hii pombe wakati imeua watu, hii watu wanasemaga ni kampuni imeua, lakini ukiangalia hao ndio wameua watu, sababu pombe yetu hata ukiangalia usafi ni mzuri. Ukiangalia mambo kama chupa yetu mingi ni branded. Rĩu nĩ mendekithĩtie arĩa manyitĩkana matacũkirio makinya mahiũ ma kĩwatho, makiuga nĩ maracũngĩrĩria ene kambuni ici gũthiĩ hathara nene kuona o matirĩhaga marĩhi ma magoti. Tuhana license na yule mtu haruhusiwi kufanya hiyo biashara, aende atafute barua ndio aweze kufanya hiyo biashara, na tungeomba koti pia ituangalie ndio tusiumizwe na hiyo watu, sababu hiyo watu ni wengi na ni kama hatujui shida yao ni shida gani. Na tutafuatilia tu tuwe pale alipo, tutampata tu. Alikuwa anatengezea, kuna room moja anatengezea ndani, lakini tuliweza kupatiwa tu ripoti na wananchi.